Good morning, Jonathan. Hello, saya ada Demit Kadam Kecil. Ini blog sedang kayak tipu lo, semangkang lo nanti tumlang penikong, dewa lang penikong, air lo tahan ini lah sih. Orang lagi itu nanti jangan pelang penikong lah sih. Ini ya masa asal sekali lagi kau nanti Jonathan continue video kan skip pental lang penikong lah. Share ini video bang lah. Subscribe lang ke subscribe nya kedua ke vitamin support orang itu nanti konten kan sampai lah sih. Ini non video bang lah. Cek konten kedua ke vitamin langit nanti. Tapi kisah tim lo ya. Naik dulu. Dulu dah sih kisah lo hamse yang tahu. Dah bang buah dah senang kisah lo sih. Nasi bang lama. Di pilih sama tadi kita kali kita dalam bukti kita melakukan dekonstruksi yang jujur yang upload kali itu kali sampai dalam proses Oke, buang langkah. Anak boy pula dia. Guys, kesalah keluar. Tadi silong dorong kedua kita cindai boyo single lo lang lagi. Yo ladai ni dengi. Silong terong komo yang ada di depan itu rocky om. Nasi ini bang nasi tahu nana lagi saya hem tu borong lo. Ini bang ada hem tu borong mana yang di sini. Nasi lah, nanti fane macam apa cini tak helio? Lagi ini cingga, malah nolong viral lo, mana viral jeans, nolong ke trend lo, itu kita harus tunai kan? Kalau kita nak cini pula deh, lah lihat, kita apa? Comment section ada pula, nanti tu nanti kita teman, mana? Again, like, share, comment, and subscribe dan tadi lah channel long ha. Lampen kan tu pada daily long kan dek. Dah macam tu itu ya. Dah tu lah si Andu nak bang kehula hello yo ala ni bang ke sing bini ke kesana bang lu tak sing bekai kini jauh lah ni bang lu tak ke guys lah alang li sitak pula bang sita be kadang kita cini dah pani li bang singer kali ho kali alang nak singer kali ho mane jangan tekkan ni li bang lah kesai kali kali itu mange pudun delang ala mange ini kange isi pudam lu berarti mane non darbing long pen long am citang long their production long director mane mayok kasi lo kama anu kaprek na alang ni yorton bi mate macam ni lo alang ni panci bang omu alang ni se kado ka belong tar om blue ballo ballo mate kar biang lo da mangke doro tu kado ka beta lights bilo alang li channel lo mane alang li channel do ekta ke malongari production ko do lapen lage nitum tim pen lo lapen jungjung non het ni sikli lang kinong terot mala lalu dia aku kata lama landet lo angkat lagi dora tu malang di channel kami description link long pon pon ali tong kumri dapat lah subscribe non dapat ke like dapat share video ning alang di kanan so saya long pasti thana kar biang long kami alang di tainut lo dora tu lah saya vlogs mang lekat do beta continue lah dona bang ke lapu judam lang pa yalo lapu bong pa liyo lang doning bom view bang lang ko ni bom ko kado ka dak dopi rat kar biara to ar ke to la pasan liyo pinung me ke ek jorson ni dai boy ke kan ni nali tu darang lang oh yes boy kara dance lang bo hip hop tu jo pakla boy kado ka beta enjoy na lang doning non ke jeng mi kita lang ante nali tu ang to eklong lap la tu lang leno ek jada mane skip na then nang lang phone hey guys ajlo bo dulu tu mau pakai mai lo kadang lihat lo yo no matang ke an cukup lah nya coba an bang tun bom mana sih yo oke alu hippie pen ke bonglang ni pin itu kita yang berhalang-halang di kalau yang langit timbul pada mereka. Dulu
Ipor so laban lo lagi mana bang ke ang kudet lote dolang ande udah itu lo lagi ya kalang lo guys enjoy lo ini box bang ke share ini video bang subscribe lang subscribe na